Kuble shibuni fibro kane kalong kancing betip nam ta kinong yamare ki bakwa bane shimanta ya kane ka ultra marathon melapan long naga tura runners club kane ka ultra marathon kade ka bolong 100 kilometer kadon bitang kane ka way 100 kilometer run te ka seat ro kalong limited ticket fast come fast serve kumut ba tang shispa kan accept te dadon nap nang spiki bakwa ban shimanta pia ban register offline lane filapan phone ni gini nomor gula da bayang ne te katari ke bani lekai ke dehu 2 Oktober arjar fa the last date of registration kan day live way 3 August arjar fa starting point kan day Victoria Circuit House Junction but kan kut finishing point kan day Ban Sam Gare te pinyo attractive cash prize ki ong kami tu katno te pinyo medal certificate but petition te namta ki ban register pila ban kontak kini nomor antara pila ban UI kini siapa for registration please contact 9436306155 lane 9436112480 lane 8413926600 kemudian napneng yupi kiba kwa bane shimantai kane ka ultra marathon 50k run kemudian 4 kilometer pila ban kontak kini nomor ban register ya de markadon tang shispa teligi la sya tang shispa teligi partisipan la damut ba lakun kelas dit kan day live way agos ngatrai pila sutu nda kane kan long offline registration ma tangine higi jing petip kuble shibun